Kidushita. Junto. Alabando a Dios. Amén, hermana. Me da sentir gozo. Alegria. Joie. Por canto, porque ele canta. Mano, Lorena, porque se vai ter mais também, só canta, vai gola, aleluia. Amém, hermana. Vamos aqui atrás. Aleluia. Ah, sim. Glória a Jesus. Hermano, axa adome a noite sim, amém. Hebreus 6. Romains 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Não dorme, irmão, nós tem algo importante de noite. Pas dormir parce que nous avons une importance. Glória a Jesus. Acordar-me seguindo vigília. Songez-moi pour veille de nuit qui venir. O grupo não nós a participação vai arriba, amém. Pour groupe qui pas une participation pour aller en l'air, pour monter. Glória a Jesus. Hebreus 6 versículo 1. Hebreus chapitre 6. Mi hermano, ¿entiende? Es necesario que todos quieran despiertos. Il est nécessaire pour tout le monde réveiller. Porque vamos a ver la base para recibir. Parce que nous parlons de base pour nous recevoir. Podemos orar, Nous pouvons prier, podemos ayunar, nous pouvons jeûner, pero si no tenemos esa base, mais si nous n'avons pas une base, no podemos recibir lo que Dios nos quiere nous pouvons regalar. recevoir ça que bon Dieu veut faire un cadeau. Hebreos 6:1 Hébreux 6, verset 1er. dice así: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. C'est ça que fait, on grandit toujours pour nous avoir un grand monde dans confiance nous. On quitte derrière premier connaissance yote ban nous sur Christ là. Nous pas recommencer encore à poser premier base travail là. Nous pas dire nous encore, yo pas dire nous encore, Jean nous doit changer la vie nous. 2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Verset 2. Non, nous pas parler nous encore sur baptême yo, sur service pour mettre nous dans tête moun qui leve quoi yo. Sur question les moun mourir va lever sur jugement qui pas jamais casser. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Verset 3. On pousse plus devant. C'est ça nous pral faire kounya. Si bon Dieu permet nous ça. Hermano Cinta, Nous allons chita. vamos a ver en esta última parte On allons dans la dernière partie. la base Base para recibir. pour recevoir. Amén. Y el texto que leí, Verset nous lit là. Pablo que exhorta a los de Hebreos, Paul voulait exhorter mon hébreu. y no leí la última parte del versículo, capítulo 5, pero es más fuerte aún. Chapitre 5 dans le fin de l'épître dit toujours Amén. Que Pablo dice, que Paul dit hermano, no podemos ir otra vez a los primeros rudimientos. nous pas capable retourner encore dans premier travail, premier base travail. La base, Qui c'est base là. las cosas que se asumen ser conocidas Bagaille nous te prend pause que nous déjà connaît por los cristianos. Amén. comme chrétiens yo. Tenemos que seguir adelante. Nous devons continuer à avancer. Que sabiendo que nos tocamos un punto más adelante que es tal vez difícil o profundo, Pendant ce temps nous toucher un point qui est plus difficile devant, qui est plus profond. eso no quiere decir que descualificamos Ça va veut dire nous déqualifier. los mensajes ya predicados. Message qui est déjà prêché Amén. Tocante arrepentimiento, sous affaire de repentir. tocante la fe en Dios, Sous affaire de la foi dans mon Dieu. bautismo, Baptême, resurrección. Y résurrection. Pablo dice aquí, lo haremos si es necesario, Et Paul dit qu'on va faire ça si nécessaire. pero con el tiempo tenemos que ir dando pasos más Mais adelante. pendant le temps passé, nous faisons faire quelque part pour devant. Amén, hermanos. A conocer a Dios. Pour nous connaître bon Dieu. Ahora vamos a Romanos 10. Nous allons connaître dans Romains 10. Amén. Hermanos, Frère Samuel. usted puede desear algo de Dios, Pourquoi vous avez un désir, un bagage dans bon Dieu? pero si usted no lo pide conforme a la palabra de Mais Dios, si vous ne pas demander selon parole bon Dieu, es en vano todo su sacrificio. c'est en vain tout sacrifice ça. Yo. Amén. Por ejemplo, Par exemple, si usted quiere salvarse, si vous voulez sauver, si usted quiere llegar a Dios, si vous voulez arriver dans bon Dieu, la palabra de Dios dice parole bon Dieu dit, que Jesús es el camino, la verdad
y la vida. Jésus c'est chemin, lui c'est vérité, lui c'est la vie. Nadie viene al Padre Personne ne va arriver là avec papa sino por medio de Jesús. si tu vas passer par moyen de Jésus. Ahora, si tal vez usted no conocía ese texto Kounya, si peut-être pas qu'on texte ça, y estaba tratando de llegar a donde Dios por medio de María, et puis on va traiter de arriver là avec bon Dieu par moyen de Marie, puede tener celo, ou capable gagner zèle, puede hacer muchas ou capable cosas, faire un pile bagaille, puede hacer muchos ou capable sacrificios, faire un pile sacrifice, pero no logra lo que quiere tener mais on pas priver sauf les jeunes, non? porque no lo hace conforme Dios estipuló. Parce que on pas faire les gens que bon Dieu mettait pour faire. Amén, hermanos. Pues esa base es Et bien, necesario bah, ça, c'est nécessaire. porque uno puede ayunar, Ou capable gêner, puede ou vigilar, capable faire veille de nuit, puede tener cadenas de ou capable gagner oración, une chaîne de prière. pero si no tiene esa Et base, si vous pas une base là, es en vano. c'est en vain. Amén. Dios tiene compromiso con su palabra. Bon Dieu a un compromis sa parole. Cornelio hacía On limosnas, connaît, il a fait la charité. hacía muchas Il a cosas, fait un pile bagaille, pero no tenía a Dios. mais il pas de gain bon Dieu. Dios tuvo que mandar a buscar a Pedro Bon Dieu besoin de voyer chercher Pierre para que Pedro le explicara a Cornelio cómo uno puede llegar a Dios. pour peut-être expliquer comment on monde besoin arriver dans bon Dieu. Amén, hermanos. Y ayúdame en esta noche. Aidez-moi à soir. Si usted ve el que está a su lado está durmiendo, tócalo. Si vous avez un monde qui peut dormir, frappez-le. Romanos 10:1 Romains 10 verset 1er. dice allí: Il dit là, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. frère mio, j'aime ta remet ouais, juif yo sauvé. J'aimerais pas demander, j'aimerais pas manquer la prière bon Dieu pour yo. Y mira el versículo 2, Regardez le verset 2, hein? lee conmigo, Lis ensemble o avec moi. escuche conmigo, Ou bien écoutez ensemble avec que moi. es muy importante. Qui est très important. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Parce que m'a campé dit ça pour yo. Yo dévoué en pile pour service bon Dieu ya, mais yo manqué comprendre. Tienen celo para Dios. Yo gen zèle pour bon Dieu, yo dévoué. Trabajan para Dios, Yo travaille pour bon Dieu. pero no conforme conocimiento bíblico. Mais pas selon connaissance No biblique. là. conforme lo que la palabra de Dios dice. C'est pas selon ça que parole bon Dieu dit. Dice, los judíos Il dit juif yo, tienen celo de Dios, yo dévoué pour bon Dieu, pero no conforme ciencia. mais c'est pas selon am science là, parole là. Usted sabe qué es celo, ¿no? ¿Quién Ou puede decir qué es celo? Vous connaissez qui ça qui veut dire zèle, ¿Qué es celo, hermana Tabita? bien dévoué. Ah, aquí no. ¿Y qué es eso? Amén, hermana Wendy. Amor enfermizo. L'amour enfermice. No. Es celo aquí, hermano Cherry. No, sí, Sammy dijo no. Nada. Hermana Marta. Ángela. Gloria a Dios. Hermano Alquilino, aunque tienen celo por Dios. Même s'il gen zèle, il dévoué pour bon Dieu. Un ejemplo, el hermano Giancarlo es mi amigo, Ajá. pero el hermano Giancarlo me deja a mí por el hermano Joel y yo me pongo celoso porque él me deja a mí y se va con el hermano Joel, eso es celos. Pero aquí no. Aquí no, hermana Aida. Zèle. Ou bien dévoué. É selo aqui tá um amor assim grande que bota defender até na morto. Amen. Ça c'est un amour qui est tellement gros, tellement grand, on va défendre lui juste dans la mort. Por ejemplo, Par vamos exemple. más concreto aquí. Nous allons aller plus concret là. Por ejemplo, hay muchos aquí que tienen celo por Dios. Il y a un pile nous même là qui gen zèle pour bon Dieu. Debo tomar, por ejemplo, hermano Paul Chale. Ma par exemple, frère Paul Charlie. Tiene celo por Dios. Il gen zèle, il dévoué pour bon Dieu. Hay que hacer algo por Dios, L'elle voulait faire un bagage pour bon Dieu. para Dios. Les gen pour faire un bagage pour bon Dieu. Está ahí, Il est toujours là. aunque cansado. Même s'il bouquet, Si sale tarde de su trabajo, même s'il sortit dans le travail, él tiene que venir a la il iglesia, a besoin d'ouvrir l'église là. sacrifica su baño, Il sacrifie bien lui. pero está aquí. Et puis il est là. ¿Por qué lo hace? Pour qui ça le fait? Porque ama a Dios. Parce qu'il aime bon Dieu. Tiene celo para Il con gen Dios. zèle, il dévoué pour bon Dieu. Defiende la obra de Dios. Il défend le travail Quiere bon Dieu. hacer todo para Dios. Il veut faire tout le bagage pour bon Dieu. Es otro celo de estar celoso de relación. Ça c'est une autre affaire de Amén. El celo por Dios zèle pour bon Dieu. es un amor profundo que uno siente por Dios, C'est un amour profond que vous sentez pour bon Dieu. que quiere hacer todo. Si Dios le pide cualquier cosa, lo hace. Que n'importe ça bon Dieu demande ou fait. Amén.
Y los judíos querían servir a Dios. Les Juifs devaient servir bon Dieu. Tenían celo para con Ils avaient un Dios. zèle pour bon Dieu. Amén. Y vinieron con tantos reglas, ¿cómo se dice? Tradiciones, Ils venaient lavar avec un las paquet de manos, règles, en tradition, il faut laver mains. cosas para adornar la doctrina. Bagaille pour décorer doctrine. Tienen ese amor, Ils ont l'amour. ese anhelo, L'envie, ese hein? ahínco, Ils l'envie ça. esa diligencia para Diligence, trabajar para Dios. Travail pour bon Dieu. Amén. Pero no conforme ciencia. Mais c'est pas selon les paroles là. Por ejemplo, hay gente que dice, yo amo a María, Par exemple, il y a des gens qui disent, moi, j'aime maman Marie. venero a María. Moi, Amén. Envenenar a María. No, venero es adorar a María. adorer maman Marie. Amén, hermanos. Y caminan de un lugar a otro de rodillas para llegar a la imagen de María. Ils marché sous genou, sorti une pointe, arrivé dans l'autre pointe sous genou pour adorer maman Marie. Están dispuestos a sangrarse Ils sont disponibles pour saigner genou. por María. Pour être maman Marie. Aman a María. Ils aiment maman Marie. Están dispuestos a matar por Ils María. sont disponibles pour tuer tête pour maman Por Marie. ejemplo, Par exemple. ese celo. Esa aquí No celo. celos de cónyuges que se queman con aceite y esas cosas por cielo. C'est pas zèle de yon coupe, yon brûle l'autre, yon fait jaloux pour l'autre brûle l'autre. Y el pueblo de Israel tenía celo, Peuple Israël a été zèle, pero no conforme mais conocimiento. c'est pas selon connaissance là. 3. 3. ¿Por qué? Pour qui ça? Ignorando la justicia de Dios Yo pas comprendre qui Jean bon Dieu t'a fait les hommes grâce. y procurando establecer la suya propia, Yo depuis to chercher faire ça dans Jean pas yo. no se han sujetado a la justicia de Dios. C'est comme ça pas accepter Jean bon Dieu te voulait faire là. Amén. Ahora traducirlo, como usted dice, más de Bible. Amen. Porque ignorando la justicia de Dios Parce que pendant ignorer justice bon Dieu hein, y procurando establecer la suya propia, et puis yo te chercher faire propre affaire pas yo. no se han sujetado a la justicia de Dios. Mais pas soumettre dans justice bon Dieu. Dios tiene una Bon justicia Dieu gagne justice, por medio del cual pas moyen de ça. podemos alcanzar todo en Dios. Nous avons toute bagaille dans bon Dieu. Pero tiene que ser conforme a la justicia de Nous devons Dios. faire ça selon justice bon Dieu. Ellos establecieron su propia justicia. Yo même yo établi propre justice yo. Y hay muchos hermanos que establecen su propia Il y a un justicia. pile frère qui établit propre justice yo. Amén. Por ejemplo, Par exemple, no puedo recibir porque no oré en la il mañana. va capable recevoir parce qu'il m'a prié matin. Es su propia justicia C'est propre justice yo, que estableció qui établit. y anula la justicia de Dios. Et puis on annule justice bon Dieu. Amén, hermanos. Todo lo que uno hace y no creyendo la palabra, Tout ça que monde fait ou pas quoi la Dios parole là. dice que tus pecados están enterrados Bon Dieu dit péché yo enterré en profundo de la mar. dans fond la mer. Pero usted todavía dice, Mais jusqu'où yo même dit, sí, pero soy tal, pero sí, y no está haciendo ese pecado. oui, moi tel, moi pas fait péché ça. Está poniendo su propia Ou justicia mettre propre justice yo en lugar de Dios. dans place bon Dieu. Si Dios le dice, Si bon Dieu dit ou, este vaso es de et usted, vers ça c'est pour vous lié, dice, imposible on dit impossible. que Dios me pueda dar este vaso. Bon Dieu capable vers ça. Voy a ayunar 3 días primero para obtener ese vaso. On va gêner 3 jours capable joindre vers ça. Está estableciendo su propia Ou justicia, établir propre justice yo. su propia manera como usted piensa que puede obtener las cosas de Dios. Propre façon comment penser comment joindre ça fait bon Dieu. ¿Me entienden, hermanos? Gloria a Jesús. Amén. Mana irá vai bom chance com ela pega sonha. Gloria a Jesús. ¿Me entienden, hermanos? Nous comprenons. Ouais. Por eso es importante conocer cómo Dios obra, C'est pour ça c'est important pour nous connaître comment bon Dieu travaille, cómo Dios da. comment bon Dieu baille. Porque si usted viene donde Parce Dios que si vous venez joindre bon Dieu, a pedir vous venez demander conforme su criterio, selon critères, no recibe. vous va recevoir. Santiago dice, ustedes piden Jacques dit vous demandez, y no vous reciben pas recevoir porque no piden conforme la palabra. parce que vous pas demander selon parole là. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El versículo 4 dice, Verset 4 a dit porque el fin de la ley es Cristo. parce que avec Christ là, bon Dieu te voulait faire Y no me escucharon. Porque el fin de la ley parce que fin la loi, es Cristo, c'est Jésus-Christ. para justicia a todo aquel que cree. Pour justice pour tout le monde qui croit. Amén. Los adventistas aún quieren mantener la ley, Adventiste même de kembe la loi, pero la Biblia dice que la ley ya no es aplicable. mais la Bible dit que la loi pas applicable. Cristo es el fin de la ley, Jésus c'est fin la loi. para justicia a todo el que Pour cree. justice pour tout le monde qui croit. Hermanos, Frère Samuel. versículo 5. Verset 5.
Porque de la justicia que es por la ley, Parce que justice qui c'est pour la loi, Moisés escribe así: Moïse écrit comme ça. el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Yon monde qui fait bagay ça yo, il va vivre pour yo. Pero la justicia que es por la fe, Mais justice qui c'est la loi, qui Dice c'est la así. foi, no digas en tu corazón il dit pas dire dans cœur quién subirá al cielo. qui est-ce qui va monter dans le ciel, Eso es para traer abajo a qui est-ce Cristo. qui va descendre ensemble avec lui Jésus-Christ. O quién descenderá al abismo. Ou bien qui est-ce qui descend dans une falaise Eso es para hacer subir Cristo de entre los muertos. pour faire Jésus-Christ lever vivant sortir dans mi-temps mort yo. Amén. Más. ¿Qué dice? Mais qui ça le dit? Sigue de ti esta la palabra en tu boca, Il dit si vous dit parole ça dans bouche ou, en tu corazón. dans cœur, Esa es la palabra de fe que predicamos. et parole la foi qu'on a prêché là. Si confesares con tu boca. Si vous confessez la bouche, ou, Versículo 5 verset 5 là, dice il dit allí la diferencia entre la ley y la gracia. c'est là qu'il y a une différence entre la grâce et la loi. En la ley, Dans la loi, amén. Para inanabo. Diba kita? Dobiro bakara jaya. Amén. Ley, loi, tabisa, il dit tengo que hacer estas cosas. tu besoin faire bagay ça yo, Y cuando hago todas esas et cosas, puis là on fait tout ça yo, soy perdonado. moins pardonner. Amén. La ley. La loi, Hay que hacer. nous besoin faire. Tus obras Zéro, te justifican. les justifier. Pero gracia no. Mais grâce non. Gracia comienza aquí. Grâce commence là. Antes de hacer nada, Avant de faire rien, usted cree, ou quoi, ya es justificado. il y a ou justifier. Eso dice ahí. Et Entonces ça dit él là. cree. Eh bien, il quoi, Si después de creer, si après le fin quoi, él da un paso, il fait un pas, no, para allá. fait un pas. Son sus obras C'est œuvres li. que recibe recompensa en el cielo. Pour recevoir récompense dans le ciel là. Pero la ley no. Mais la loi non. La ley uno tiene que hacer Vous obras, besoin faire un travail, traer ese animal venir avec bête là, conforme a lo que dice la ley, selon Jean la loi dit, sacrificarlo. tuer li. Y si uno hace así, Eh bien, si on fait comme ça, Dios no toma en cuenta sus bon pecados. Dieu pas empêcher les en compte. Pero gracia Mais dans no. grâce non. Gracia no. Hein? Allez. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Amen. Gracias comienza con fe. Grâce commence à la foi. Ya, hermano Joel. Amén. Gracia comienza con fe. Grâce commence avec la foi. Uno cree sin hacer Il y a nada. un monde croit sans pas faire rien. Amén. Cuando usted recibió la Le salvación, recevoir délivrance, ¿cómo lo recibió? comment recevoir? Usted trajo regalo al pastor. Vous venez avec cadeau pour pasteur, Usted pagó un dinero. vous payez l'argent, ¿Qué hizo? qui s'en fait? Hizo una sopa para el pastor para recibir salvación. Vous faites un bouillon pour pasteur pour recevoir délivrance? Solamente que Seulement qui ça? creyó. Ou quoi? Más ahora lo digo bien, creyó. Vous avez confiance, ou quoi? Alabanza a Jesús. Amén. Y vino adelante, Vous venez devant, dice el versículo 9, et c'est neuf là, il dit, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor que si vous confessez à bouche que Jésus c'est Seigneur, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, et puis vous croyez dans le cœur que Jésus est levé parmi morts, yo, serás que, vous va sauver. porque con el corazón se cree para justicia, Parce que les gens monde qui confessent dans le cœur, ils pero con la boca se confiesa para salvación. jouent une grâce, mais avec bouche, ils jouent une délivrance. Amén. Entonces, Eh bien, ¿qué es más grande? qui ça qui est plus grand? ¿Salvación Délivrance o bautismo con Espíritu ou bien Santo? baptême avec Saint-Esprit? ¿Qué es más grande? Qui ça qui est plus grand? ¿Salvación Délivrance o don de sanidad? ou bien don de guérison? ¿Seguro? ¿Qué es más Qui ça grande? plus grand? ¿Salvación Délivrance o don de fe? ou bien don de la foi? Salvación. Délivrance. Ahora, para salvarse, Qu'on y a pour sauver, no necesitaba hacer nada, on a besoin de faire rien. solo creer. Seulement on a besoin de Y quoi? para el don, Mais pour don, hein, ¿usted cree que necesita obras para recibirlo? pourquoi qu'on a besoin de travail pour faire pour recevoir lui? ¿Cree que necesita hacer algo para Vous recibirlo? besoin de faire un bagage pour recevoir ça? ¿Por qué no lo tiene entonces? Pour qui ça vous pas gagner là alors? Hermana Sara, gloria al Señor. Alléluia. Hermana Sara primero, después. Bendiga más seca. Gloria a Jesús. Es bueno intercambiar esta noche, amén. Il est bon pour nous changer, interchanger à soi. Pabua é um dom, bu não me se assinada, tá? Um regalo que Deus está pondo de momento. Gloria al Señor. La palabra don es regalo. Mot don veut dire un cadeau. Amén. Tiene que venir el switch.
Para salvación, Pour salut, usted no hizo nada, ¿no? ou pas faire rien. Solamente creer. Seulement besoin de croire. Y usted vino adelante. Y Hermana, vi- Aida, vi- date un cosa pisa. Salvación también es un regalo. Lo que yo quería decir es lo que la hermana Tabita dice. Ella dice, es un regalo, el don es un regalo, pero hay que buscarlo. Y muchas veces no lo busca porque uno no cree. A mí sí te quiere que tapa incredulidad. Pasó, es un Cuando- regalo, pero hay que salir a tomar lo que es de uno. Amén, 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 amén. Ok. Hermano Loren, Frère Laurent, ¿con cuántos ayunos usted puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo? à combien de jeunes on capable recevoir baptême du 3, Saint-Esprit? 6, 3 jours 7. jeunes, 7 jours jeunes. ¿Cuántos ayunos? Combien de jeunes? Combien de jours jeunes on capable besoin faire pour recevoir baptême du Saint-Esprit? A mí me hace un día ayuno, me recibí. Dios, un día ayuno del Espíritu bautismo con el Espíritu Santo. ¿Quién más? Hermano Viviana, ¿con cuántos ayunos usted puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo? 7. 7 ayunos. Bien qu'il dit 7 jours jeunes. Jericho, 7 ronchi. Sí. On besoin de vivre ¿Cuántos ayunos, hermana Lisbeth? ¿Y cuántas vigilias? Bom, mas você quer para boa toch? Bom, passe ayuno, então não quer, não tá aí, mas quanto que passe ayuno? Hermana Sara. ¿Con cuántos ayunos y vigilias y cadenas de oración? Pa es não que tá pensando em visa número, me tem exemplo para você. Se pessoa que não está cristiana passa adiante para receber Cristo em seu coração, então receber bautismo com o Espírito Santo, quanto ayuno ela assim? Nenhum, tá? Alléluia. Ku busca min que men ko botin ko ayuna ku asi cadena de oração que senang. Bot é regalo ta dibo pero botin ko pedir pa botume pabo si bo não pedir bondaya. Esse mi que men. Era- O bebia a Deus tem roupa e coisa nos disposição pero nós não pede. E se nós não pede, o bebia ta pessoa nós não ta espera de aí, passou nós não ta quer. Amén. Pero hermana Sara di C'est ça dit comme ça. que ese mundano vino adelante, Si le monde est passé devant là, le predicaron, Giancarlo le predicó. et puis Jean-Carlos prêchait. Amén. Cristo, Cristo. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Ah, existe un Cristo. Christ, il y a un Christ, oui. Hijo de Dios, sí. Petit bon Dieu, oui. Salva. Il sauve. Vino, le predicó. Il vient, il ¿Lo prêchait. acepta? Sí. Il est accepté, Y oui. lo trajo a la iglesia. Il vient avec l'église. Y vino Et adelante. puis il passait devant. Ni siquiera sabe cómo orar por su Il n'est pas comida. même connaît comment pour le prier avant de manger. Aceptó a Jesús en su corazón. Il a accepté Jésus dans quel? Sí, Señor. Oui, Seigneur. Y Dios lo bautizó Ils allí. vont te baptiser là. Dígame, ¿qué buscó? ¿Cómo buscó? Dis-moi, comment le chercher? Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, Dès que Pierre est arrivé dans la caille Corneille, ellos no eran salvos. ils n'ont pas sauvé. Alabanza del Señor. Manda llamar a Pedro. Vous voyez, je dois chercher Pierre. Dios, un ángel le habló Il y a un ange, bon Dieu, parlé. y tenían que escuchar el mensaje de redención. Il veut entendre le message de rédemption. Es mejor ir a más textos. Et puis, tu vas aller dans plus de texte. Y cuando Pedro llegó allí, Et puis là, que Pierre arrive là, predicando el mensaje, pendant que tu as prêché le message là, ellos sin hacer confesión ils ont même públicamente, ça, ils n'ont pas fait confession publiquement. creyeron su Ils étaient corazón. croyants dans le cœur. Y dice la La palabra parole l'a dit. que el Espíritu Santo descendió sobre sus L'Esprit a vidas. descendu sur la vie. Yo. Alabanza del Señor. Quiero ir hasta aquí y después voy a venir un poquito para Moi, je voulais acá. aller juste là-bas, après ça, je vais venir. Usted no necesita hacer nada Ou pas para besoin de faire recibir rien pour recevoir. los dones del Señor. Solo hay que Seigneur. creer. Seulement besoin de croire. La Biblia dice que somos coherederos con Cristo, La Bible dit que nous sommes corps héritiers avec Jésus-Christ. que ya es mío. Qui c'est pour moi lié. No tengo que ayunar. Nous pas besoin de faire jeûne. No tengo
tengo que Nous orar. pas besoin de prier. No digo que no hay que ayunar. Moi pas dire ou pas doit Digo que hay prier. que orar. Ou doit prier. Pero no porque ayunaste Mais parce que me gêner, mereces bautismo. mais mériter baptême. No lo mereces. Moi pas mériter ça. No mereces Moi salvación. pas mériter délivrance. No puedes pagar tu Moi pas salvación. capable de payer délivrance. No Moi puedes pagar por la sangre del único Hijo de Dios. pas capable de payer pour seulement sans Jésus petit là. No lo mereces. Moi pas mériter El ça. hombre más rico de este mundo no puede pagar por su Moi pas capable salvación. de payer pour délivrance dans le monde ça. Amén, hermanos. Amén. Dios te lo regaló. Bon Dieu fait un cadeau. Es gratis. Il est gratis. Solo creer. Seulement besoin de quoi? Es tuyo. C'est pour vous lier. Todas las promesas son Toute tuyas. promesse c'est pour vous. Son gratis. Yo gratis. El ayuno y la oración, la Chaîne cadena de de prière, oración, chaîne de prière, no te da derecho a eso. pas bas ou droit sur ça. Quiero que entiendan Moi je veux comprendre. que ya es de usted. Ya, yo déjà pour vous. Es de C'est usted. pour vous lier. Es de usted. C'est pour vous lier. Porque hay gente que piensa así. Il y a des gens qui pensent comme ça. Y tal vez en esta mañana no oraron. Et peut-être matin, pas de prière. Y están en esa vigilia. Et va veille de nuit là. ¿Cómo voy a recibir? Ni siquiera oré en esta Comment mañana. comment on peut recevoir matin pas de prière? Y su pensamiento, Ça c'est penser li. y él piensa con esa oración de 15 minutos, mitad dormido que hace, que Dios cae de su trono. Oh. Li pense la prière 15 minutes là, bon Dieu tomber sur trône là. Amén, hermanos. Ya es de usted. Li déjà pour. Dios se lo regaló. Bon Dieu fait un cadeau. Usted no pagó para su Ou salvación. pas payer pour délivrance là. Usted no ayunó para su Ou salvación. pas gêner pour délivrance là. Usted no vigiló para su Ou pas faire salvación. veille de nuit pour délivrance là. Dios le dio a usted. Bon Dieu ba ou li. Alabanza al Señor. ¿Cómo piensa ahora que tiene que trabajar para Comment faire penser pour travailler kounya los regalos de Dios? pour joindre cadeau bon Dieu. Alabanza a Jesús. Naturalmente el ayuno es importante, la oración, si no, no estamos en una vigilia hoy. Naturellement, jeûne est important sinon on va faire veille de nuit. Pero quita eso. Mais où était ça? Es de usted. Parce que c'est pour eux. No porque usted es bueno, Et pas parce que vous êtes un bon monde, no porque usted es perfecto, et pas parce que vous parfait, no es porque usted es mejor de la familia o de la et iglesia. pas parce que vous êtes plus meilleure famille dans l'église là. Es porque Dios te lo regaló. Mais c'est parce que bon Dieu fait un cadeau. Le plació al Señor regalarte. Il mettait pour le baouli. Ley La loi, había que hacer obras. vous avez besoin de faire travail. Yo. Amén. Dice allí, Il dit, el hombre que haga estas cosas il y a un monde qui fait bagay ça yo, vivirá por ellas. la vie pour eux-mêmes. Pero gracia, Mais grâce, salvación, dans la délivrance, si confesares con tu boca si vous confessez avec bouche, y creyeres en tu corazón. et puis vous croyez dans cœur, on Vamos a ver Romanos 3:20. allait dans Romains 3:20. Oh, primeramente vamos al texto que la hermana leyó. ¿Cuál texto leíste, hermana? Tito. Tito capítulo 3. Vamos allí y después regresamos a Romanos. On allait dans Tite, chapitre 3. Después voy a explicar el lugar del ayuno, el lugar de la oración, que es muy importante. Après, on va expliquer place, jeûne. Tito 3. Tite, chapitre 3. Tite 3. Verset 5. Tito 3, versículo 5. Versículo 4, es el versículo 4. Depuis le verset 4, plutôt. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Il dit dans le verset 4 là, mais les bon Dieu fait nous ouais, Jean li gen bon cœur, y su amor para con los hombres, Jean li remet nous tout le monde, nos salvó, li délivre nous. no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Li pas délivre nous parce que nous te fait quelques bagailles qui bon, sino por su misericordia, mais parce que lui même li te gen pitié pour nous. por el lavamiento de la regeneración Li délivre nous, li lave nous. y por la renovación en el Espíritu Santo, Li voye pouvoir cet esprit li nan nous. el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, Pour nous te ka vivre yon l'autre gens. para que justificados por su gracia Pour nous te ka vivre yon l'autre gens. viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Merci Jésus-Christ, Christ là, li délivre nous. Justificados por su gracia, Nous justifiés par grâce li, Él nos ha hecho herederos. li fait nous vin héritier. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen.
es por gracia. C'est par la grâce. Es un regalo de Dios C'est cadeau bon Dieu. a nosotros. À nous-mêmes. Si usted lee el versículo 3, Si vous lisez verset 3, dice que éramos insensatos, il dit nous t'es rebeldes, rebelles. extraviados, Nous t'es chargés. esclavos de concupiscencias y No- deleites, Nous pas obéissants. viviendo en malicia y envidia, Nous te vivons dans la fin terre, dans la mauvaise envie. aborrecibles, Nous te gain raïssement. aborreciéndonos unos a otros. Nous pas remettre une à l'autre. Eso éramos. C'est ça nous te. No merecíamos nada. Nous pas mériter ¿No rien. anda conmigo? Amén. Si un pecador delante para la alabanza del Señor. Mon qui est dormi à lever camper. Amén, hermanos. Amen. Y usted estaba en esa condición. Et moi, vous te connaissez dans condition ça. Usted creyó a Dios Quoi bon Dieu. y Él le dio la salvación, ¿o no? Et puis il va au salut. Él le limpió de sus pecados. Il nettoie de péché. Ou Usted no pagó nada. pas payer rien. Usted no hizo Ou nada. pas faire rien. Abrió su corazón Ouvre cœur. y creyó a Dios. Et puis vous croyez dans bon Dieu. Él lo limpió con su Il sangre. nettoie avec sang. Él lo santificó. Il sanctifie. Su Espíritu Santo vino a morar en Cet esprit usted. vient habiter dans vous-même. Alabanza al Señor. Solamente porque usted creyó a Dios. Seulement parce que tu crois dans bon Dieu. Amén, hermanos. Amén. Usted entró a ser heredero. Ou entrer ou venir héritier. Romanos 3. Romains 3. Gloria al Señor. Versículo 20. Verset 20. Alabanza a Jesús. Mira lo que dice aquí. Regardez qui ça dit là. Amén. Y trata de mantenerte despierto y escuchar esto que es muy importante. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Il dit, c'est parce que yon moun fait ça la loi mandé qui fait li innocent devant bon Dieu. Pour qui ça? Parce que la loi anique fait nous connaître, ça nous fait pas bon. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mais kounya, bon Dieu fait nous ouais qui Jean li fait moun grâce. La loi pas gain rien pour ouais dans ça. C'est ça livre la loi ensemble avec les prophètes yo te dit tout. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. C'est là moun mette confiance yo dans Jésus-Christ, bon Dieu fait nous grâce. Li fait pour tout monde qui croit dans Christ là. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Et tout le monde fait péché, yo tout viré d'eau by bon Dieu. Escuchen bien, hermanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mais bon Dieu qui remet yo, li fait yo grâce. Li fait ça pour yo gratis. Grâce si Jésus-Christ vient délivrer yo. Ya eres justificado cuando creíste. Ya ou déjà justifié dans le moment que tu crois. No necesitas un otro nivel de On a justificación besoin d'un autre niveau de justification para recibir de los dones del pour Señor. recevoir don Seigneur. Hay una Il justificación y a une justification por medio de Cristo Jesús par moyen de Jésus-Christ que usted recibió que gratuitamente. vous recevoir gratuitement. Amén, hermanos. A su nombre. Versículo 25 dice, Verset 25 là dit, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. c'est lui-même Jésus-Christ. Bon Dieu te offri tant que bête pour touiller. Li bay sans li pour tout le monde qui mette confiance dans lui car recevoir pardon pour péché yo. Bon Dieu te voulait montrer nous qui Jean li fait moun grâce. Dans longtemps, bon Dieu te prend patience, li te fait mes gel sous péché moun te fait. Dice por fe en su sangre. Il dit par la foi dans sang. Usted tiene que creer Besoin ou tu capable que croire la sangre de Cristo que limpia. dans sang Jésus nettoie. ¿Cuántos pueden decir la sangre de Cristo Vous limpia? capable dire que sang Jésus nettoie. El 26 dice, 26 là dit, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. mais kounya li montre nous qui Jean la fait. Va a manifestar en este tiempo su Pour justicia. manifester dans sa justice. No la justicia de usted. C'est pas avec justice. No lo que usted piensa que es C'est justo. pas avec ça vous pensez que vous juste là. Amén, hermanos. A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Et verset 26, il dit, mais Kounye a, il montre nous qui Jean l'a fait moun grâce. Parce que il fait nous, ouais, c'est lui-même qui a raison. En même temps, l'a fait tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, yo grâce. La justicia de Dios para con su vida Crucifixion, justification Jésus-Christ, no viene de usted. il va venir dans vous-même. El que es justo, que es Dios, Lui-même qui juste c'est bon Dieu. es el que justifica. C'est lui-même qui justifie. El que te C'est dice lui-même qui dit que eres limpio, que ou propre, que no tienes ou falta, pas aucun faute, que eres justo. ou juste. Alabanza al Señor. ¿Me entienden, hermanos? Vous comprenez moi? La justicia de Dios Justification bon Dieu. no depende de Il usted. pas dépend de vous-même. Si fuera por usted, C'était pour vous-même. usted se siente un Vous culpable, les sentir juste qu'on est au coupable. inmerecido. ¿O no? Pero por eso no es usted que justifica a usted Mais c'est mismo. pour ça, c'est pas vous-même qui fait être grâce. Es Dios que te Mais dice, c'est bon Dieu qui dit. eres justo, hermana María. Ou juste. Es Dios quien te C'est dice, bon Dieu qui dit. Ou eres justo, hermana Iraida. juste, frère. Amén, hermanos. Y a veces no podemos creerlo. Et qu'il va falloir pas qu'à quoi ça? ¿Cómo puede ser? Comment ça se fait? Yo. Moi-même. Sí. Oui. ¿Por qué? Pour qui ça? Porque creíste en la sangre de Jesús. Parce que vous te croyez dans sang Jésus. Porque creíste que Jesús es el Salvador. Ou quoi que Jésus fait aussi du sauver. ¿Por qué creíste? Parce que vous croyez. Y aunque eres mala, Et même si vous pas de bon, de todos tus pecados, dans tout péché, vous creíste te croyez. y Et confesaste, puis vous confessez. Él dice, Il dit, tú eres justo. ou juste. Amén. Él te declara justo. C'est lui-même qui déclare ou juste. A veces usted mismo aún no se ha perdonado a usted mismo. Il va faire même moi, ou pas pardonner tête. Pero Dios ya te ha perdonado. Mais bon Dieu déjà pardonné. Ou. Alabanza al Señor. A veces la gente te recuerda. Il va faire des gens qui songent. Alquilino que Et alquilino qui ça? ahora se hace el santo en la iglesia. Et qu'on est allé dans dans l'église. Pero era un borracho que caminaba por Mais allí. si on t'a fait tel t'as marché pour ici pour là-bas. Dios ya te perdonó años Bon Dieu atrás. pardonné la pile année passée. Aún la gente no te On a perdona. juste qu'on est moun pas pardonner. Amén. Pero que la gente no te perdona, allá ellos. Même si vous ne pas pardonner, ça fait pas yo. Pero si usted no te perdona a usted mismo, Mais si vous ne pas pardonner tête. mientras Dios ya te perdonó, Tout que bon Dieu déjà pardonné. usted establece su propia Eh bien, justicia, ou même ou établit propre justice sur les que no ça. es de Dios. Qui pas pour Y bon Dieu. que Dios no puede hacer nada en su vida Bon Dieu va faire rien dans la vie. porque usted no cree Parce que la vous pas palabra de croire Dios. parole bon Dieu. Vamos a la palabra del Señor. 27. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Bon, dans condition ça, qui raison moun gen? ¿Dónde pues está la jactancia? Qui acte ça? Broma. Qui côté Shelbert? Amén. No hay jactancia. Pas gen aucun Shelbert Uno là. puede decir, yo ayuné 3 días y recibí. Et on pas capable dire me fait jeune 3 jours me recevoir. Un vigilia en cadena de oración y 3 ayunos yo le recibí. Dans un veille de nuit, jeune veille de nuit me pas recevoir rien. Eso es jactancia. Ça c'est un Shelbert lié. No recibiste. Ou pas recevoir rien. No lo mereciste Ou pas mériter porque ayunaste. parce que vous êtes gêné. Amén. Era ya de usted. Il était déjà pour vous. ¿Me entienden, hermanos? Vous comprenez moi? No hay jactancia. Pas gen aucun Shelbert là. Queda excluida. Il était exclu ¿Por cuál ley? pour par qui loi? ¿Por la de las obras? Par bons œuvres? No. Non, Sino por la ley de la fe. mais par loi de la foi. Para la palabra del Señor. 28. 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Nous qu'aimons ça nous dire, c'est parce que yon monde qui a confiance dans bon Dieu qui fait bon Dieu faire grâce. Versículo 30. Verset 30. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Verset 30. Parce que c'est bon Dieu c'est un seul bon Dieu qui gagne. La fait moun qui se considère grâce parce que a confiance dans lui. Comme ça tout, la fait moun qui pas se considère grâce parce que yo même tout yo a confiance dans lui. Romanos 4:16. Romains 4 verset 16. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de la promesa sea firme para toda su descendencia. Comme ça, bon Dieu fait promesse là pour moun qui a confiance dans lui. C'est ça que fait promesse là, c'est une faveur bon Dieu pour petit Abraham yo. Romanos 5:1. Romains 5 verset 1er. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Parce que
Kounya, parce que nous avons confiance dans bon Dieu fait nous grâce. Nous vivons sans qu'elle saute avec bon Dieu, comme si Jésus-Christ, c'est nous. ¿Cuánto come noche ainda? Vous qui avec moi soir. Versículo 2. Verset 2. Entonces, por fe, hermanos, Eh bien, frère, nous par la foi, tenemos paz para con Dios. nous avons la paix avec bon Dieu. ¿Cuántos pueden decir, tengo paz para con Nous Dios? avons dit ça, nous avons la foi, nous avons la paix avec bon Dieu. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Par moi, c'est nous Jésus-Christ. El versículo 2 dice, Verset 2, il dit, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. parce que nous avons confiance dans lui, Jésus fait nous entrer dans la faveur bon Dieu. Et puis nous avons ferme côté nous camper. Amén, hermanos. Pues por Eh fe bien, par la foi, tenemos todo. nous gagnons tout. Es ya de nosotros. C'est pour nous lier. Dios nos la dio. Bon Dieu ban nous. Hoy día Journée aujourd'hui, vemos que uno recibe salvación nous accueillons mon recevoir délivrance y después de 6 años el bautismo con el Espíritu et Santo. après 6 ans, il recevoir baptême du Saint-Esprit. Antes era algo extraño Longtemps c'est un bagage étrange. si uno no estaba bautizado con el Espíritu Si on Santo. ne pas recevoir baptême du Saint-Esprit. Cuando los apóstoles llegaron a Samaria dijeron, Les qui apportent qui dans Samarie, ¿no han recibido el bautismo del Espíritu Santo? ou pas recevoir baptême du Saint-Esprit? ¿Cómo puede ser? Comment ça se fait? Recibe. Et puis mettez main, recevoir. Y fueron llenos. Même côté à recevoir. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amen. El bautismo era algo que tenía que seguir la salvación. Baptême, c'est pas que tu suivre délivrance. Bendito sea el Señor para siempre. Es ya de Il est usted. déjà pour vous, Amén. Por fe par la foi, eres justificado. ou justifié. Gloria a Jesús. Aunque en esta mañana Même ce matin, tuviste un pleito con tu esposo ou o tu avez esposa, une discussion avec madame ou monsieur, has pedido perdón, ou demandez pardon, puedes recibir el bautismo ou del Espíritu capable de Santo. recevoir le baptême du Esprit. Di el ejemplo del varón que cayó Et par exemple, de jeune garçon qui est tombé en fornicación, dans la fornication, se arrepintió il repentit. públicamente. Publiquement, Y cuando iban a poner la disciplina, pendant qu'on mettait la discipline, oraron por él por el periodo de disciplina. on a prié pour lui pour mettre la discipline, Dios lo bautizó con el Espíritu Santo. bon, il baptisé le Saint-Esprit. Bautizado pasó su disciplina porque pasó disciplina. Il baptisé, lui. Dígame, Dis-moi, explícame, expliquez-moi ça. ¿qué ha hecho él Qui ça le fait para recibir pour recevoir el bautismo con el Espíritu baptême du Santo Saint-Esprit? que acabó de caer Parce qu'il fait fin en tomber fornicación? dans des autres de la chair. Usted que es sincero con Dios, no ha recibido, él cayó y arrepintió, Dios le llenó. Ou même qui est sincère, ou pas joindre, lui-même il tombe, il repentit, et puis bon Dieu remplit le. Estoy continuando ese tañele. De como não pode reconhecer que para graça, bom, não tem que trape, é um regalo de Deus. Deus. Não, pero quero um comigo que mensagem que me que vai com ele. Quero comigo que mensagem que me que vai com ele. Tem um grupo que bisa, comecei a se cos para receber. Ou besoin de faire un bagage pour recevoir. Ante um grupo que bisa, Et puis não, groupe qui para dit, fé me te non, receber. par la foi, mais pour recevoir. É dom de Deus. C'est don bon Dieu. Regalo de Dios. C'est cadeau bon Dieu. Amén. Y eso es algo que pasó en realidad. Ese hermano, C'est vrai qui passe en réalité. amén, se arrepintió S'il est repenti, y le pusieron su disciplina et puis il va le mettre dans la y discipline. al orar con él, Pendant prier avec lui, recibió la llenura con el il Espíritu Santo. recevra la dernière dimension de cet esprit. ¿Cuántos ayunos? Combien de gênés? Yo me imagino cuando él iba adelante a pararse allí. Et moi, imagine le décampé devant là. Amén. Yo me imagino. Moi, imagine. Había algunos hermanos. El perverso ahí. Et regardez, pervers ça là. Yo sabía que había algo con ese muchacho. Moi, te connais que tu as un bagage avec jeune garçon ça. Y me imagino cuando Dios lo bautizó. Moi, imagine, le moment que bon Dieu baptisé là, ¿Qué hubieran dicho? tu pensé ça à dire. Como el hijo pródigo. T'as une petite Yo tengo position. 8 años en la iglesia, Dios no te ha fallado y tú bautizas a ese perverso. Les gars, en pile année dans l'église, bon Dieu a baptisé, pour baptiser pervers ça, bon Dieu. Si es perverso, Dios solo bautiza. Si le pervers, bon Dieu va baptiser. Tal vez él en ese momento Peut-être dans le moment ça,
aceptó la misericordia Il a de Dios accepté miséricorde, bon Dieu. conforme la Biblia. Selon la Bible. Tal vez él se dio cuenta, Peut-être il rend compte, amén, sin Dios no soy nada. sans bon Dieu, moi pas rien. Tengo que guardarme a mí Mon besoin mismo, qu'un tête moi, pero sin Dios no puedo nada. mais sans bon Dieu, moi pas capable rien. Dependo de él. Dépend de lui-même. Dios espera un momento de entrega de Et usted bon Dieu était tant de moment pour remettre, para llenarlo. pour le remplir. Amén. El entregarnos totalmente a Dios. Et pour nous remettre nous totalement dans bon Dieu. Viene ese poder sobre Et puis nuestras c'est vidas. laisser pouvoir descendre sur Ese la vie. regalo de Dios. C'est cadeau bon Dieu. Por eso a veces Dios nos mete en pruebas, Et vous laissez des fois bon Dieu mettre nous dans l'épreuve, en aprietos, dans un coinçage, para soltar. pour nous laisser Porque de la cuando no guerre. estamos en esa Mais c'est situación, pas même situation ça, tenemos actitud. nous gagnons habitude. No, aceptamos. Nous même accepter, Tenemos opinión. moi gagne opinion pas. Pero pastor, Mais pasteur, hay tantos pastores il y en a la un paquet de iglesia. pasteurs dans l'église. Amén. Y Dios nos mete en una esquina Bon Dieu mettez dans coin là para soltar pour laguer y quedar en los brazos del Señor. et puis rester dans le bras. Dios Seigneur. dice, Bon Dieu dit, amén. Quiero ilustrar algo. Vamos a Polanco, ven. Dios dice, bon Dieu dit, todos están cargados y cansados. tout ça qui change, qui bouquet, Ven a descansar. viens reposer. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Hermano Giancarlo, ven. Gloria a Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Para su delante. Amén. La que vamos a hacer cosa, voy a caer para atrás y voy a correr con este aguantado. ¿Ya? ¿Qué estás haciendo? Vamos a dejar caer. Amén. Polanco es supuestamente Dios, amén. Va. Amén. Descansa, no estás descansando. Reposer. Amén. Amen. Así Dios os quiere. C'est bon Dieu, et comme ça bon Dieu voulait nous. ¿Qué podemos? Cuidado. ¿Qué podemos? No hacemos así. Si nous va faire Hacemos los comme brazos ça, del Señor. nous n'embrassons et puis la plite. Y trata, no, Non, la guerre qu'on embrasse. entrégate a Dios Remettre completamente. complètement dans le bras bon Él Dieu. necesita un momento de entrega Nous de devons un moment de usted para llenar a usted con su Pour le remplir avec poder. pouvoir. Amén. Amen. Muchas veces nosotros mismos queremos decidir. Mais des fois nous-mêmes nous voulons décider. La Biblia dice que Dios nos dio un pastor. La Bible dit bon Dieu par un pasteur. Pero ¿cuántas diferentes opiniones hay aquí cómo el pastor tiene que ser? Mais combien de différences qui gagnent en opinion, comment pasteur doit être? Y no siguen las instrucciones del pastor. Et puis, on pas suivre Porque instruction el pasteur. pastor, no, así no, así No, sí, así así, no. con ça, no, Pero con ça, no, con usted ça, no. no es el pastor. C'est pas vous-même qui pasteur. Dios le dio un Bon pastor Dieu par un pasteur. para guiar a su vida. Pour guider la vie. Y se mantienen así, Et que besoin comme ça. con su actitud, Avec habitude, là, con su propia avec propre justicia. justice. Là. Amén. Y Dios te mete en una Et puis, bon esquina. Dieu, fourreau là dans le coin. Quita todo lo que es seguro para Et usted. tout ça qui est l'assurance pour Para vous. ver si así usted se entrega total al Señor. Señor. Remettre totalement Sin dans le Seigneur. reserva. Sans réserve. Sin condiciones. Sans condition, yo. Alabanza al Señor. Un momento si Dios Il y a quiere. un moment comme ça, bon Dieu Y voulait. por eso tal vez ese muchacho, Et vous devez savoir peut-être comme en ese ça. momento de desesperación, Dans un moment de désespération. dijo, Dios, aquí estoy. Il dit, Señor. bon Dieu, dis-moi là, Seigneur. Yo que te quería tanto y te fallé, Dios. Amén. Seigneur, amen, Kounia. Un momento de entrega Il y a un total. moment pour remettre total. Y Dios te regala. Et puis, bon Dieu a fait un cadeau. Amén. Y en esos ayunos, Et puis, dans le jeûne, yo. en esas vigilias, Dans la veille de nuit, yo. ¿qué hacemos? Qui ça nous fait? ¿Y qué tratamos de lograr? Et qui ça nous traite? C'est nous chercher pour nous arriver. ¿Qué lucha hay ahora aquí en usted? Qui est qui gagne Kounia là? Tengo sueño. ¿Y qué lucha hay? ¿Quieres estar aquí? Amén. Luchar para estar es quedar despierta y recibir. ¿Qué lucha hay? Bien que, Qui hermano, lutte, qui gagne? ¿Qué lucha hay en esta noche? ¡A su nombre! ¡A su nombre! Más duro. ¡A su nombre! Para despertar al que está al lado de usted. Amén. ¿Qué lucha hay ahora en usted, hermano Rosny? Qui lutte qui gagne Kounia là dans nous-mêmes, frère Yo no veo Rosny? que hay lucha. ¿Tiene sueño? Él no parece que tiene sueño. Nani, ¿qué lucha hay ahora en usted? No hay lucha, él se entregó ya.
Pero ¿qué lucha hay ahora en usted, hermano Dios? Hermano Dios. Sí, es Dios. Hermano de Dios. Sí. ¿Qué lucha hay? O sea, una lucha entre la carne y el espíritu. Il y a un qui gagne entre chair avec l'esprit. ¿Y por qué está vigilando ahora? Pour que ça va servir, va faire venir là. Alabanza al Señor. Para dar la carne más lugar. Pour bay chair plus place. Para que el espíritu, nuestro espíritu, Pour que l'esprit, nous, amén, tenga su libertad. ait une liberté. Tome control de nuestra vida. Pour le contrôle sur la vie. Alabanza al Señor. Fortalecer el hombre interior. Pour le nom en dans force. Gloria a Jesús. Y a esa lucha entre la carne Dans l'île, entre chair y el espíritu. et esprit. Y muchas veces dejamos Et plusieurs fois nous que quitter. las cosas de la carne Et pareil, chair, nos impiden a recibir. les empêche de nous recevoir. Amén. Usted no siente Ou pas senti que puede recibir que est capable de recevoir el Espíritu Santo ahora. Saint-Esprit bon Dieu à connaître là. Alabanza al Señor. Y no hay que sentir. Ou pas besoin de sentir. Difícil, hermano Miguel. No hay que sentir Ou pas besoin de sentir, pas de sentir para pour recibir. recevoir. Hay que aceptar Mais on doit accepter la palabra de Dios. la parole de Dieu. Hay que aceptar que Romanos 8 te dice. Vous devez accepter ça que Romains 8 dit. Alabanza al Señor. Romanos 8, Romains chapitre 8, 14. verset 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Il dit parce que tout le monde, le bon Dieu a dirigé, c'est petit bon Dieu. Yo, ye. Vamos terminando. ¿Y cuántos son hijos de Dios? Combien de monde c'est petit bon Dieu là? ¿Cuántos son hijos de Dios? Combien de monde c'est petit bon Dieu? Ahora pregunto. Qu'on a posé la question. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Combien de monde qui quitte le bon Dieu a dirigé? Yo? Porque no escucho igual. ¿Cuántos son guiados por el Espíritu Santo? Amén. Por eso hice la pregunta, hijos de Dios primero. Si vous voulez ça me pose la question des petits bon Dieu premièrement. Porque si hago la pregunta, ¿cuáles son guiados por el Espíritu Santo? Parce que si me pose la question, combien qui dirigent par le Saint-Esprit de Dieu? No sé si el Espíritu Santo me está guiando porque sabe Je ne sais pas si c'est lui qui dirige moi. o no. Oui ou non? Porque no soy tan... Parce que je ne pas tellement. Pero si pregunto, ¿cuáles son hijos de Dios? Todos son hijos de Dios. Mais si me pose la question, qui est petit bon Dieu? Tout le monde. Pero la palabra dice, Mais parole l'a si dit, eres hijo de Dios, si vous êtes petit bon Dieu, eres guiado por el Espíritu de eh Dios. bien c'est lui qui dirige. Petit bon Pero Dieu qui dirige. dice al revés. Es decir, si sois guiado por el Espíritu Alors, Santo, si me dirige par le Saint-Esprit de Dieu, eres hijo de Dios. vous êtes petit bon Dieu. ¿Cuáles son guiados por el Espíritu Santo? Combien de monde qui dirige par cet esprit là? Amén. Imagínense, si no, no soy hijo de Dios. Moi, imaginez. Obligatoriamente hay que aceptar esto, ¿no? Obligatoirement, on doit accepter ça. Amén. Pero si quito esos hijos de Dios de detrás de ese versículo Mais si vous êtes petit bon Dieu, c'est ça. y pregunto cuáles son guiados por el Espíritu, Eh bien, on demande qui est-ce qui dirige par le Saint-Esprit de Dieu? pastor, ahora ni siquiera el fuego siendo sueño, no sé, estoy guiado por el Parce que Espíritu. mon pas, même senti différent qu'on y là, côté c'est petit bon Dieu ça. ¿O no, hermanos? Estamos estableciendo nuestra propia Il a justicia. établi propre justice nous. Alabanza del Señor. 16. Versículo 16. Vamos terminando. Verset 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos, ¿qué? Hijos de Dios. Parce que le bon Dieu a bail l'esprit pas nous, l'assurance, c'est petit bon Dieu. Nous y est. Dígame, ¿dónde acontece ese testimonio? Côté que témoignage ça a sorti. ¿Dónde toma lugar ese testimonio? Côté que témoignage ça prend place. Côté prend place. ¿Dónde? Qui côté? Dice, el Espíritu con letra mayúscula, mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Le bon Dieu a même il bail témoignage que nous c'est petit bon Dieu. ¿Dónde acontece, toma lugar ese testimonio? Qui Hermano côté témoignage ça? ¿Dónde? La pregunta es ¿dónde? Question c'est qui côté? ¿Dónde? Non, allá también. Hermana Sara, Dembo acto nan. Actoran. Non, Zakuyo. Está hablando ahí de dos personas, ¿eh? On a parlé de deux mondes. El Espíritu Santo C'est bon Dieu. y la otra persona que es Et puis l'autre monde qui est lié, nuestro espíritu. l'esprit nous. Ahora, si estoy aquí, Qu'on y a c'est moi là, mi espíritu no puede estar allá atrás, ¿o no? c'est l'esprit me pas derrière. Es algo extraño, ¿o no? C'est un bagage qui est étrange, non?
Si mi espíritu está allá atrás, yo aquí estoy muerto, ¿no? Si l'esprit me dit, bien là, tout le monde mourir mieux. Entonces, ¿dónde está mi espíritu? Mais qui côté l'esprit mieux? Aquí. Ok. Entonces, el Espíritu Santo tiene que estar donde para dar testimonio. Si l'esprit bon Dieu besoin là, qui côté besoin pour le témoignage? Aquí o aquí. Amén. ¿Dónde está el Espíritu Santo de nosotros? Qui côté l'esprit bon Dieu dans nous-mêmes? Amén. ¿Quién dijo la barriga? Qui est-ce qui dit dans le ventre? Amén, correcto, en la barriga. C'est Amén. Ahí está el Espíritu Santo là, c'est l'esprit bon Dieu y nuestro espíritu. et puis esprit nous. Amén, comunicando con Él. Yo communiquer ensemble. Alaba, eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios. C'est petit bon Dieu. Y tu cara te dice, Et puis cher dit hipócrita. hypocrite. Y tu espíritu Santo dice, hijo de Dios. C'est bon Dieu il dit petit bon Dieu Y tú eres falso. ou c'est un faux Y eres hijo de Dios. ou c'est petit bon Dieu. ¡Ay, pastor! Ah, pasteur. Amén. La lucha que dice Gálatas capítulo 5. Lit que Galates 5 a parlé de lui. Gloria a Jesús. Él da testimonio en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Il va témoignage dans l'esprit nous c'est petit bon Dieu. Y de ahí viene la seguridad de nuestra Et salvación. puis c'est là l'assurance de livrer se sortir. De adentro. En dedans. Amén, hermanos. Y su espíritu Et puis l'esprit où quiere estar aquí. qui ça qui là Quiere adorar. qui veut adorer, Quiere estar en este ambiente. il veut dans l'ambiance là. Pero su carne Mais cher ou no quiere. il pas veut. Y hay esa lucha. Et là lit là hier. ¿Cuál de las dos va a vencer? Qui laisse dans deux à pas le gagner. ¿Hay demasiado carne Gain trop cher o el espíritu está fuerte? ou bien c'est l'esprit est trop fort. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. En el hombre interior L'homme en dedans, nos deleitamos en Dios. lui prend plaisir dans bon Dieu. Pero que el hombre viejo Mais avec vieux homme es là, un mal en nosotros. lui pas bon dans nous-mêmes. Tan mal Lui tellement que mal. el gran paladín del evangelio, Grand homme de l'évangile là, Pablo expresó: Paul lui expressé. miserable de mí, Lui dit à la misère pour moi. ¿quién me librará Il est capable de délivrer de este cuerpo de muerte? dans le corps la mort ça. Alabanza al Señor. Y Pablo Et dice: puis Paul dit, cuando quiero hacer el bien, l'homme le fait ça qui bon. cuando el yo ahí quiere hacer el Là bien, que non en dedans la le fait ça qui el bon. mal está Et presente. puis mal la présenter. Oh no, hermana Yolet. Cuando yo quiero vigilar, Là que me fait veiller de el lui, sueño está ahí. dormir là. Alabanza al Señor. Amén. Amen. Cuando quiero servir al L'homme Dios, le servir bon Dieu. la carne quiere hacer algo Cher le fait diferente. bagaille différent. Pero usted tiene que creer su carne, Besoin quoi? Besoin quoi? No, no, no. Besoin quoi? su espíritu. Esprit. Oh. ¡Aleluya! ¡Cristo vive! Alléluia. ¡A su nombre la gloria! Amén, hermanos. Amen. Hay que aprender a escuchar la voz de interior, Besoin apprendre tant de voix en la voz dedans. del Espíritu Santo, Voir cet esprit bon Dieu. que habla con tu espíritu. Qui parle avec cet esprit. Oh. Hermano, nada es de usted. Et frère, rien pas pour. Usted no tuvo nada que ver en la On salvación. va besoin faire rien dans Amén, hermanos. Yo siempre creía en Dios, no creía hacer nada, Moi-même, hermano. toujours quoi bon Dieu. Usted Non. dice, yo siempre creía en Dios. Ou t'es toujours quoi dans bon Dieu. Usted está menospreciando la obra que Cristo Jesús hizo Ou por t'as usted. en la cruz. méprisé le travail que Jésus fait sur quoi. Tu mente estaba tapada. L'esprit était bouché. Dios tuvo que permitir fe en Vous usted avez para aceptar a Cristo. besoin de permettre la foi vivre dans nous-mêmes. Él puso esa fe. C'est lui qui met la foi ça. Él abrió tu mente. Il ouvrit mémoire. Fue su palabra. Il mete parole Es dans su la bouche. misericordia. C'est miséricordia. Y te dio la fe Et para puis, aceptar a il a eu la foi pour Jesús. accepter Jésus. Ni siquiera esa fe tú Et même tenías. la foi pas de gain. Pero Dios por su Mais par amor. pour l'amour bon Dieu. Porque Dios es amor. Parce que bon Dieu c'est l'amour. Amén, hermanos. Amen. Y Él es todo. Et puis il dit c'est toute bagaille. Tu oración no llega al cielo. La prière la pas arriver dans le Pero ciel. con Jesús. Mais avec Jésus, Romanos 8 nos dice. Romains 8 il dit nous, 26 creo. 26 on quoi. Que no sabemos qué orar. Nous par contre comment pour nous prier. Pero que el Espíritu Santo Mais viene c'est bon Dieu a y nos venu, ayuda a il orar aide nous con parler, gemidos indecibles. parler nous, il aide nous la Él prière. intercede por Et puis il nosotros. intercede pour nous-mêmes. Alabanza al Señor. Muchas veces Plusieurs fois. no sabemos qué orar, Nous par contre comment pour nous ni prier. cómo orar. Nous par contre comment pour nous Y prier. Dios nos da el bautismo con el Espíritu Et bon Santo. Dieu va nous baptême cet esprit. Nos da unas lenguas Il va nous langage. para que hablando estas Il lenguas va parler langage là. nos llenamos. Et puis il remplit nous. Hasta eso Dios te da. Et même ça bon Dieu ba ou. Y hay gente bautizada Les baptisés, monde qui que baptisé con yo. su pensamiento Avec pensée yo, anulan el Espíritu Santo yo annulé cet esprit là. y no dejan fluir esas Et va lenguas quitter langue là sorti. que pueden llenar su vida. Remplir la ville. Alabanza al Señor.
Todo lo ha hecho Dios. C'est bon Dieu fait tout ça. Él te justificó. C'est lui qui justifie. Él te llamó. C'est lui qui relève. Él libertó tu mente. C'est lui qui libère Él puso moi. fe en Il usted. met de la foi dans Él vous-même. te limpió. Il nettoie. Él trató contigo. Il a traité Él avec. te llenó. Il remplit. Y Él te regala Et los puis, c'est lui qui dones. fait cadeau don yo. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Cristo vive. Jésus vivant. Amén, hermanos. Amen. Y aquí sí terminamos. En Romanos 8, Dans Romains 8, 16 dice, Ese el es- Espíritu mismo da testimonio de nuestro espíritu c'est 16 là dit, le bon Dieu a bail l'esprit par nous l'assurance que somos hijos de Dios. que nous sommes petits bon Dieu. Y esa seguridad crece de adentro. Sécurité ça a grandi en dedans. Amén. O sea, yo soy hijo de Dios. Moi c'est petit bon Dieu. ¿Cuántos pueden decir yo soy hijo de Comment Dios? capable dire ça? Y esa seguridad viene no porque usted hizo algo para con Dios. Sécurité a venir pas parce que vous faites un bagaille pour bon Dieu. Lo que usted hace para con Dios, Tout ça fait pour bon Dieu. Yo. usted está trabajando en su corona ya en Ou gloria. ap travail pour couronne dans ciel là Amén, hermanos. Porque ya es salvo. parce que vous déjà sauvé. ¿Y por qué usted está tan agradecido? Et vous tellement remercié, No sé, no tengo para pagar a Dios. ou pas gagner l'argent pour payer bon Dieu. Entrego mi vida a Dios. Moi remettre la vie dans bon Y Dieu. trabajo para Él. Travail pour lui. Y hay gente que no entiende eso. Il y a qui pas comprendre ça. Y te dice el pastor te lavó la mente. Je dis pasteur, Usted quiere estar ahí donde el pastor para que el pastor le dé vous avez posición. besoin beaucoup de pasteur pour votre position. No entiende que es Cristo. Il va comprendre qui ça qui Jésus-Christ. Amén, hermanos. Que usted está Vous agradecido a tellement remercié dans bon Dios Dieu. de donde Él te Du sacó. côté le ouété, Te dio la paz. il va ou la Te paix. dio Il gozo. va ou joie. Y por eso ahora Depuis ça connaît, estás dispuesto a hacer todo para il est disponible Dios. pour faire toute bagaille pour bon Dieu. Amén. Y Él da testimonio a su espíritu. Il va être témoignage dans l'esprit. En el versículo 17 dice, Verset 17 là dit, ¿cuántos son hijos? combien c'est petit? ¿Cuántos son Combien qui hijos? c'est petit bon Dieu? Y si hijos, también qué? Herederos. Lili, si c'est petit bon Dieu, nous y est. Traducir lo que me dice. Y si hijos, Si vous êtes petit, también herederos. vous êtes un héritier tout. Herederos de Dios. Héritier bon Dieu. Y coherederos con Et Cristo. co-héritier avec Jésus-Christ. Mira qué dice. Regardez qui ça dit là. Coheredero con Cristo. Co-héritier à Christ là. Heredamos de Dios. Non. Heredamos de Non, Dios. héritier bon Dieu. Pero junto con Mais Cristo ensemble avec Christ là, somos herederos nous, los nous dos. tous les deux c'est héritiers. Alabanza al Señor. Su justicia es la justicia de Jesús. Justice Jésus-Christ. Igual de justo que usted es. Même Jean juste là, Es Cristo. c'est Jésus-Christ. Porque es Dios que le declaró justo. Et c'est bon Dieu qui déclare au juste. Igual que a su hijo. Même Jean petit Por la Lia. sangre de su hijo. Sans petit Lia. Alabanza al Señor. Oh, tan grande y bueno que es Dios. Et qui Jean bon Dieu nous tellement grand, il est bon. Amén, hermanos. Herederos de Dios. Héritier bon Dieu. Coherederos de Cristo. Co-héritier Christ là. Amén. Si que padecemos juntamente con Él. Amén, hermanos. Pues, hermanos, Eh bien, frère Samuel, tenemos que ver Dios con otro. Hay muchos textos más, pero il y a un pile l'autre verset encore, en otra ocasión. dans l'autre occasion. Les voy a predicar en junio, Après, je vais le prêcher, guiados por el Espíritu. guidé par le Saint-Esprit bon Dieu. Voy a cómo Dios nos habla. Comment bon Dieu parle avec nous. Siempre yo he testificado. Moi, toujours témoigné, Yo nunca he escuchado una voz. moi, pas jamais entendu une autre voix. De aquí siempre he sentido qué tenía que hacer. Là, on toujours senti qui ça pour me faire. Amén. Siempre yo, como que lo veo de adentro. Moi, toujours, ouais, en dedans. Y los últimos 2 años, Dernier 2 années passées, yo dije, Dios, no, moi, dis bon Dieu, non. yo no quiero más así. Moi, pas voulu encore comme ça. Porque escucho que mucha gente, Dios le habla así, audible. Et quand je m'attendais en pile, l'autre monde a parlé comme ça. Yo quiero que me hables audiblemente. Moi, je voulais même pour parler avec moi directement. Pero en ese búsqueda de 2 años, Mais on a cherché pendant 2 ans, ça, yo, Dios me mostró bon Dieu montré. que no es así como Él opera. C'est pas comme ça, il opère. Tenemos el Espíritu Santo dentro de Nous avons cet esprit nosotros. bon Dieu en dedans nous. Y Él habla con Et nosotros. puis il parlait avec nous. Él habla con nuestro Il espíritu. parlait avec l'esprit nous. Cuando hablamos lenguas, Là, nous parlons en es langage. por medio del espíritu. C'est pas moyen de cet esprit. Que usa nuestras cuerdas Qui vocales. utilisé ici nous là, Y gauche, là, hablamos et puis nous lenguas. parler langage. Cuando el Espíritu Santo nos inspira, Cet esprit bon Dieu inspiré nous. no es aquí, C'est pas ici là. es de aquí. Mais c'est en bas ici. Pone eso en nuestro espíritu Il met cet esprit nous. y nuestro espíritu usa nuestra Et puis mente. il utilise mémoire nous. Amén, hermanos. Alabanza al Señor.
Y tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu. Besoin apprendre pour nous guider par cet esprit bon En Dieu. el futuro vamos a predicar eso. Dans le futur, nous pourrons prêcher Pero sur ça. acepta, Mais hermano, acceptez, frère, c'est mieux. usted es justo por la fe. Parce que vous juste par la foi. Que todo es de usted por la fe. Tout ça, vous venez, c'est par la foi. Amén. El ayuno, Dans jeûne, la vigilia, veille de nuit, cadena de oración, chaîne de prière, es una forma de rendirse ante Dios c'est une forme pour descendre devant bon y Dieu. tomar lo que ya es. Pour prendre ça déjà pour vous. usted. Amén. Ya lo es. Ou déjà ça. El ayuno, Yon jeûne, la oración prière, aumenta nuestra li fe augmenter la foi. Non? para creer que Pourquoi qui ça? la palabra. La parole là. Parole là. Amén. Porque si usted no cree la Parce palabra, que si vous pas croyez parole no ça, recibe. vous pas recevoir. Y cuando cree, Eh bien là, on croit, tiene que creer conforme la besoin palabra. croire selon parole là. Amén, hermanos. Es de usted. C'est pour vous lier. No es esta vigilia que le da el C'est bautismo. pas avec nous qui bon baptême non. Ya es de usted. Déjà pour vous. En esta vigilia usted trata de entregar Dans nous traiter de remettre completamente a Dios complètement dans bon Dieu. para que Él tome control de su Pour vida. le contrôle sur la vie. Y esa oración aumenta su fe Prière ça aller augmenter la foi. para creer aquí Pourquoi là? que usted también puede levantar Que muertos. nous devons lever la main. Que todo es de usted también. C'est pour vous lier tout. Amén, hermanos. Preguntas. Question. José, Miguel. Esa parte del bautismo, a veces no sé si decir que me asusta o me sorprende, porque a veces Él también nos pone en nuestro corazón a veces dejar muchas cosas por motivo de la palabra, por obedecer la palabra, predicar el evangelio, o a veces dan ganas de algo que quema en la cabeza, en el corazón, en la barriga, en todas partes, de ir y orar por alguien. A veces usted está predicando y ya uno quiere explotar y salir y orar y hablar en lengua juntamente con el pastor cuando le toca. Y a veces, como usted dice, no lo comprime, uno a veces está así, parece que quiere explotar. A veces también uno quiere renunciar al trabajo y ir, que el pastor, que te diga el pastor, ¿sabes qué? Te necesito, ven a hacer esto, ven a hacer el otro, o dejar, si fuera posible, ¿cómo se puede decir? Sí, prácticamente todo, o sea, vivir solamente para el evangelio. A veces uno también quiere saber diferenciar, porque el pastor tiene un testimonio, por ejemplo, tiene un trabajo en la sociedad y cosas así, hay que ponerlos, como se dice, sí, para que el pastor no nos guíe, ¿no? Porque no sé cómo explicarme, pero yo sé que usted me entiende lo que le quiero decir. ¿O no? Amén, amén, amén. Son muchos tópicos que usted tocó ahí en un tiro. C'est un Amén. petit topic touché là, dans un tiré. Lo vamos a tocar punto a punto después. Amén. Gloria a Et Jesús. va toucher au El point après deseo de point. entregarse completamente a Dios. Désir pour remettre tout complètement dans bon Dieu. Amén. Todos nosotros queremos, deseamos dejar nuestro trabajo. Amén. Pero Ouais, nous tous gain désir pour nous quitter le travail. para nous, tener pour- más tiempo para con Dios. Nous pero avons plus de temps pour bon Dieu. eso es, yo lo reconozco también. Yo también estoy ansiado de ese trabajo. Moi, connaître Pero- ça tout. Pero hay que hacer todo conforme como Dios nos guíe. Mais Hay más nous- preguntas. Il y a plus de questions encore? Hermana Naomi. Gloria al Señor. Eigenlijk, pastora menciona que o Espírito Santo está eigenlijk demo barriga. Como posacas? Gloria a Jesús. Mi tiene texto ahí también. Amén. Que esta visa, que o Espírito de homem de lámpide e culpa, anto está demo bien, Proverbios. Tem mensagem que vem com essa semana para o guarda de. Amém. Glória a Jesus. Provérbios 20, Proverbe 20. 27. Não está em si que é expulsado de nós. Nous d'accord que c'est l'Esprit de Dieu dans nous-mêmes? Esa lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Y la otra versión dice la cual escudriña lo más profundo del vientre. Versión antigua también en inglés dice belly. Amén. Bien- Pero nos. Bien, Amén. bien, bien, Sí. Il dit comme ça, c'est Seigneur qui bat nous conscience nous. C'est un coup une lampe qui a éclairé pour faire nous voir tout ça n'a fait. Amén. Pero no está bien ampliamente. Un tema que me dice varios ya acaba. Nous allons venir avec une autre fois. Pero tiene otro ángulo acerca de lo cual como a recibir extra. Amén. Dije también a toque tema aquí.
Et on va venir avec quelques versets encore à mettre plus près de Era de nós. ça que vous venez avec. Mirando usa coração e mirando usa vientre. Des fois, ils utilisent amke, mais des fois, ils utilisent ventre. E dentro biba, C'est dans la e habiter. o Espírito Santo está unícone. C'est ce bon Dieu, li habiter ensemble avec. Y tal vez parece extraño, pero Jesús dijo, Peut-être que bon petit Jean est très, mais Jésus dit, el Padre está en mí, yo en el Padre. papa, dans moi-même, moi dans papa. Y si ese espíritu Et puis, c'est esprit. puede estar en nuestro espíritu también. Il est capable d'en donner l'esprit nous tout. Amén. ¿Más preguntas? Sí. O Espírito mesmo tem Aqui não. Sí. Alabanza a Jesús. ¿Quién más? Qui est encore une question? Gloria a Jesús. Dios comunicó con nosotros, así habla con nosotros. Et bon Dieu est capable de parler ensemble avec nous. El Antiguo Testamento, usted ve cómo Dios hablaba audiblemente, Dans cet instant, on va voir comment bon Dieu parlait audiblement. porque el Espíritu Santo no moraba Parce que c'est en bon las Dieu, personas, il n'est pas habité dans le monde, en algunas solamente. dans quelques monde seulement. Amén. Y usted ve cómo Samuel Vous pouvez voir comment Samuel, no tenía el testimonio de il adentro, va gagner témoignage dedans. del cual era de los hijos. Et dans ça que Miraba de afuera, esperaba un voz decirle, este sí, este no. il t'a prêté temps, il voix pour te dire qui ça qui oui, qui ça qui non. Amén. Cuando era chiquito, Dios lo tuvo que llamar, Samuel, Samuel. Et quand que depuis tout petit, vous avez besoin de relayer Samuel, Samuel. Para añadir lo que pastora contesta a hermana Naomi, también ora tema de liberación de demonios. Bota mira que o espíritu na maluta que não está esconde, depois aí bota mira posição de mana na barica. Amén. Danke, hermana Sara. Gloria a Jesús. Amen. Amén. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Así no, libremente. No avisa, es más preguntas, no acaba 6 horas. Posez question librement. Maravilha. ¿No? Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Amén. Pero nos van el mensaje de alma, cuerpo, espíritu. Nous parlons de parler de nam, message nam, corps, esprit. O muchos de esos mensajes Qui est un pile message. yo les prediqué ampliamente. Moi prêché déjà en pleinement. Pero estaba compartiendo con la hermana Aida. Mais nous pouvons partager avec c'est Aïda. Eso fue antes que ustedes estaban aquí. Ça c'était longtemps avant que nous étions ici là. Y no me realicé eso. Dije, ay, yo en mi mente Na ya mi- prediqué todas esas cosas. Non mais moi mon côté que moi déjà prêché tout bagage ça yo. Pero más de la amistad de ustedes no estaban cuando yo prediqué todas esas cosas. Mais en pile dans le même qui là, pas là. Amén. 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 Entonces voy a ilustrar todo eso de nuevo On va retourner illustrer ça encore de nouveau para que entendamos. Nosotros somos trino, alma, cuerpo y comprendre. espíritu. parce que nous c'est nous en toi. Igual que Dios es trino. Même j'ai avec bon Dieu qui est en toi. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Papa, petit là et Saint-Esprit. Y tenemos que entender Nous devons comprendre. para comprender usted mismo. Nous devons comprendre, nous devons comprendre peut-être nous tout. En usted hay tantas cosas andando. Non même là go paquet bagage cap marcher. El hombre viejo, naturaleza Et nueva, vieux homme là, on a ti neuf, carne. cher là. Amén. ¿Qué pasa conmigo? Et puis Todo eso vamos a côté atender. les ensemble avec moi. Amén. Pero una cosa es seguro, Même bagage qui l'a tiré, su espíritu cuando nace de nuevo et l'esprit qui est né de nouveau, es perfecto, il est parfait. pero su alma Mais l'amour, le falta educación, il manque le éducation. falta ser educado, Il manque pour l'éduquer, transformado. pour transformer. Por eso usted ve gente que son salvos por mucho tiempo, Vous savez qu'il y a des gens qui sauvent en pile temps, pero nunca han trabajado en su carácter, su manera de ser. mais pas jamais travailler dans le caractère aux gens ça de fait. Amén. Amen. Si no hay más preguntas, vamos a terminar Si pas acá. une autre question encore, nous allons terminer jusque là. Podemos estar de pie en esta noche. Elías, ¿tu pregunta? ¿No? Podemos estar de pie en esta noche. Allons lever camper matin. Vamos a dar Dios gracias. Bon Dieu, merci. Amén. Ese sacrificio, C'est un sacrifice. Dios lo recibió en su presencia. Bon Dieu, recevoir la Tu présence. fe se aumentó. La foi a augmenté. Amén. Entregaste un poquito más. Pour faire un petit remède